Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ko itu misi taruh kita si lahat ini nanu de municipal Malusu. So ta kita tuh ko itu tuh paimante ko bangsa ingi mantuk may kahalan di matuhin. So ko itu lay ta kita si harapan atau si higad ini nanu de town hall paimante ko town hall. So si town hall kita ko itu kita tu siga digad ne gape ko pa asek pi may mane ne kahalan malailay so amban katalatalan say andang neta kitete bang paimante maghapan municipal so kata tite bang number PA ini suga bang para si ako asal happy manamal tanda nen paimante he manting akite bi di sini penayaman kita para kita TV para guys sab ko pag video te dalo darak lakkes pas anu hanten okay bene di sini nasin pagtambayan may ahin kana sin magtambay niya pali-ali lagi may kuap-kuap na ka manamala sin pali-ali ne tambayan ni tambayan may bangsate may bayang mag-relax si Mega bagus makapituhin si Municipal Malusu ini municipal din ko itu office din town hall ini Malusu town hall mangga basta pituhin para kita binihadja so may katuhang ko kami bangsaku laging si may abroad katid may gapakas kita na inin pagibaho pinin hininang bahor inin si administration pag po kanin honorable Hanibud so ay karuha to magkakilala Sir Hanibud yan dapo magmayor mato sila hatinin ko ito inin office din do best nen si Sir Alyasin paimante patapit ko kita pi para hap manamalat pinayam lisin manamal ano rin view rin so ada kamu ano masih kita pihap dem tabu ne para kita tabi isab tabuin pang tuh ada sini narakala kau kamu jujur mau main-mainan nih pa libot ko kita dali sirang gipak na inin sirang gipak ko inin gym lagi to kita kuro si kaang sirang gipak to gym ye okay sirang gipak ko inin gym boy ninang gymnasium da inin terus malay sirang gipak inin sab ye inin may rehab atawakan hostel inin hostel din bang niya may tag namin kalpalabe-labe may tag quarantine lu sirang gipak inin si buputan ko yan si lumayan hadja yan terus ini gymnasium din ubus si harapan ninin yene town hallin okay in town hallin ang paimante malusuhin tagyalan Sir Hanibud pag mayor to dalam hatinin ko masih niya pabidaan ne aman deluhin usa ta karo masih bakas ni tagitete saron deluhin karo isab suga ang paimante si pag compare te masih kakoituhin so inin talay ng bantabo tala man tabo so masih kita piap tabo ro si Arbani Roads Malusu area nete Edwas Kuawe Malusu area te dinin semoga ada mainin kita ren tabo bakit hindi tabo tapi kita pariale man palibot ko kita kaya yan entrance na bito man ng kepak terus palibot tapi tabo na kita bi bali sampina katahan ko may malusuhin may kita bi may aman ng kepak pasilanin pag may tabi to kita pare maluso magtos pikilanten bi sampina way kay nato kamurahan men pagpatrika pero sige sila pente bang may ka tagamanten Katagaman na sa tuo. Okay, ito entrance na. Base ko kita.
lali isan makanan kita motor kita. Kapi kita balik kotse. Bang kita balik kotse jadi nagkaduk sa inin. Ini kita manhigat. Manhigat kita ini. Dakam lam mabuti sa kampi panabu pwede ngan kulay masih ko pinabu para alam maluso mem ko kita bisang pina mem sampina dati kita sigad ne sa hadje inin pa man tabi hadje man digidiki so bang had sab hadje iya kubus plasanen kasi nasina plasanen au lele makanan sinen na apa betul dele so kami misi tapi itu ganta magpatapat tadi sab si Maluso Basilan nagtilaw pangantag. Si Maluso Basilan kita ko ito, Municipal Maluso. O may maahin pito aja nagpatta ang motor-motor lay dumanin dili kawato o. So pito aja sig patta. Kaya sa mabhap ano na hap yun eh. So kita sa entrance kita. Sa entrance. Pahali ko kita. Oi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiada may security si Meolin. Gagamain kita ko jo. Buat salam-salam tira me security si Meolin pagero kita guys segarang kita pito. Bisa kita gagmas. Oke. Kawat yung palibot-libot niyan. Well nga nabo ko miyan pengko hape batu palabe ma municipal daw gakasta ano kunainin tegal-tegal na miyan. Anong kita municipal ka baga sa Sali yung nanute. legacy si Mayor ini na. Ini lega samatin lega si Meolin ini sabi na sa first ano nin tos ta totenggen ne. Kaya na. Apa tambay-tambay nan sini baga fresh ko kayo. Iya pi hap mangkali pa ko pag palabay ko lang nasin agay ini tambay-tambay. May saung-saung atau Mabionen. Enge, ano ka na? dito na ko eh. Kaya parang tabo pe ko. Okay. Kamaya. Okay. Si Meol to ko ito. Yo ako. Ang tabo ro kita. Enge. Parang tabo ko kita. Taman ko ini mare tabo ko ito lai. Ato naman tabo ko ito pesap to ato tapos matuhin. Okay. Fokus na plan para guys kita numugto le. Mengarapan bahan lu kadari kam mayam pente na ali-alihan aja. Ang beto niya ru MBT. Do kam lu kon hadja lu mayam mangurungan ako lorin. Nya ngurungan ako teluhat ke slot. Ilawenggain mian, kako betagay bakas. Kako bakas magchat siya ako bang sine ya. Iswang aja tek kalau kun teluhatos di bangin na lagi di bangin ng buwan na. Ibus. Takadut ko aja ini buka pas malilot teluhatos. Bang lu iya pakale na lotalarong atuan yahin bang aku gaya ketahuan kong sinay
Magsukol ni hadya si sadakan nila. Insyaallah kata mempatload men pangtu siya ako. Inilah anak sumisipin dua pinin. Bang diretso kita pada ikutan mau sumisip so kita paano diretso kita sa pada tahu maluso. Me kulang lebih hatu me 2 kilometro, pemesay hatu me 2 kilometro hatu palabi. Aman Tabo municipal mian. Ya tahun hall lay. Aman Tabo maluso. Sa bang si story teman maluso tengah enen. Tinggilan ya Tabo Maluyan apa hindi depende sing amatuhin tala-tala nanti itu wah gas lakas teh ini terminal malusuhin. O kami lepas nasile Tabo ini untuk municipal untuk town hall terminal malusuhin. O kami tapi itu sopa mah untuk lihat TV. Terus sakit ya. Okay, nanti ring crossing Isabela, diretso Mapingaan, terus diretso Pipin ini sa Maluso. Ini malusuhin. Nah, nasi ini kita kemas. Kita sikyo. Tabo Maluso kita be. Oh dia lu mau pas ke tahap tiba deh. Bakasnya kita bisa nambah town hall Maluso, malahnya nambah municipal Maluso, office deh. Baik itu tanah kita hak Tabo Maluso. Klaret Maluso pemalaan ini. Ini Klaret Maluso. Sini pasag na kita tapit na kita si Tabo Maluso. So kakape. O sini na no town site ng Sinhato, town site. Police station. Okay. So ang tagna alay gape na town hall ng sinin tambayanahin si ini ada di plaza ini, si plaza. Ini tak na plaza Malusuhin. Si Tugu na lelay si Malaylay diretso si Matalalay. I love Malusu happy. Sa peta kita tumala. Sen salam murah ron edo te balik ko rasa video ko balik para dan sa ano niya. Rentabo kita be. Sabi ka bali Sampina.
maintenance ini. Natala masih tabuin. Bagsak. Oke, nah ada tabu nih kita. Ini tahu ngalusuhin. Tuh, main pe sabinin. Kita tuh pindahin pe. Malusun lang ilalay kung kam ko na ito sa babi. Panas. Tianggihin. Kenapa itu kita sikat tahi? Kaya katahin po hati. Sikat tahi, sikat tahi. Ng island ini sedal warna ini.
May malusin itu ketahan dari ini. Bang ini nanti gaunan nih yang ini. Jual murah tengah sabahin bang tuh kayu kayu sikat tahi kining kemon. Anggikan nah. Oke, magsugo sa mayamin. Senat wa jarahu. Mag-live sa kita balik para ano hinisap. Dahil naglapas na pa signalin.